Pravilna sterilizacija tegli je najvažnija kod pripreme zimnice. Evo kako to da učinite. Dok pripremate zimnicu, obavezan i najvažniji korak je sterilizacija staklene ambalaže u kojoj ćete smestiti ajvar, džem i drugu zimnicu. Ovaj korak nikako ne smete da preskočite i ambalažu morate sterilisati na pravilan način. Ako ne budu 100% čiste, čitav trud može da vam propadne. Tegle i ostalu staklenu ambalažu dobro operite sa tečnošću za sudove i četkom za tegle i dobro je isperite toplom vodom. Okrenite tegle i ostavite da se iskaplju. Prebrišite ih krpama da tegle budu potpuno suve i poređajte ih na tepsiju ili pleh. Zagrejte rernu na 180 stepeni i u nju stavite dobro oprane i osušene tegle koje ste složili na tepsiju. Napravite razmak između tegli jer one ne smeju da se dodiruju. Rernu isključite kada se zagreje, ubacite tegle i zatvorite vrata rerne. Nakon 10 minuta tegle izvadite iz rerne i ukoliko treba da ih pomerite, koristite sterilisanu hvataljku kako ne biste upropastili sav trud. Poklopce tegli ćete sterilizovati tako što ćete ih ubaciti u vrelu ključalu vodu na 10 minuta. Kada poklopci budu sterilisani, izvadite i njih hvataljkom. Neke domaćice prilikom pranja tegli sa deterdžentom i vrelom vodom dodaju pomalo i sirćeta. Neke domaćice poređaju čiste tegle na pleh na čist ubrus i sipaju oko 2 cm vode i zagreju rernu na 125 stepeni. Kada voda počne da vri, izvade tegle iz rerne. Poklopce sterilišu na isti način, ali ih kraće drže u rerni. Treći način sterilizacije tegli je u mikrotalasnoj. Dobro oprane i neobrisane, već vlažne tegle poređaju u mikrotalasnu bez poklopaca. Zatim uključite mikrotalasnu na najjaču temperaturu samo 35 sekundi. Nakon toga isključite mikrotalasnu i ostavite tegle da odstoje 10 minuta. Ako vam se video dopao, lajkujte ga, podelite ga, a moj kanal pratite i pišite mi kako vi sterilišete tegle.